Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, tiada daya dan tiada upaya melainkan Allah yang Maha Esa. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik mara aina qattu ya as-sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad wasallam sallallahu Muhammad sallallahu salam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu
عليه وسلم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Mudah-mudahan berkah salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah mahabbah kecintaan tiang pelunggum sami kepada beliau, karena bahasa Nabi almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Siapa yang cinta kepada Nabi, tentu sekali dia akan selalu mengingat nama beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabba syai'an aktsara dzikruhu, barang siapa yang mencintai sesuatu, barang siapa yang mencintai siapapun, maka dia akan banyak mengingat menyebut namanya. Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah. Kalau cinta kita kepada Nabi, maka kita akan banyak bersolawat. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah zikrullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan. Nabi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah riwayat dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan annallaha ta'ala khalaqa syajaratan tahtal arsy 'alaiha awraqun bi'adadi kulli makhluqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu pohon yang semua daunnya wa awraquhu, dan daun pohon iki bi'adadi kulli makhluqin, sebanyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi. Nama pohon itu adalah pohon Sidratul Muntaha, pohon sidir. Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu pohon yang bernama pohon Sidratul Muntaha, di mana pohon itu berada tahtal arsy, yaitu di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaiha awraqun, dan pohon itu mempunyai awraq, artinya daun. Bi'adadi, sejumlah kulli makhlukin, sejumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Allah piak sopok lulun kayu, Allah ciptaan sopok lulun kayu yang berada di bawah arsy beliau, yang berada di bawah arsy-Nya, yang jumlah daunnya itu sejumlah makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Pira jak keluik makhlukan samun piak si Allah taala, ia keluik daun lulun kayu niki, baik jin manusia maupun makhluk-makhluknya yang lain, binatang min selaput niki makhluk Allah taala niki berada di pohon niki. Nah, para jamaah sadayek yang hormati dan dewek yang muliakan, dan pohon itu para jamaah sadayek yang hormati dan muliakan, tertulis lulun kayu saja searan napiaran baru saja napiaran pohon sidir, pohon Sidratul Muntaha, pohon sidir. Allah ciptakan daunnya sebanyak makhluk Allah taala yang Allah ciptakan di muka bumi. Nah, elek daunan lulun Sidratul Muntaha niki, elek daunan niki arak pasengan pelunggum selapun, pasengan aran ya bertulis tu elek lulun kayu niki. Misal Ustaz Ramadan, Ustaz Pejeri, Ustaz Selapu yang pelunggum sami ya arak bertulis aran nantu.
termasuk tiang, termasuk pelinggih sami waharat doang aran telek daun Sidratul Muntaha niki. Karena keluit daunan baru sejumlah makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Nah betul saran tiang pelunggum sami tu ele daun Sidratul Muntaha sano. Moye basen wa idza qada ajalal abdu apabila wah datang tiang pelunggum sami. Ajal suput dengan atau panjak Allah Taala. Wa baqalahu min umrihi 40 yauman tiang pelunggum sami yat mati karing petang dase jelo. Saqatat warakatuhu ala hijri Israil alaihi salatu wassalam. Maka daun dulun kayu niki apabila tiak mati karing petang dase jelo teri aran tiang pelunggum sami seara elek daun nggih Sidratul Muntaha niki. Dari teri apa aran niki? Aran ta. Kan aran tu anek ambil tan betulis elek daun niki tan betulis aran selapu aran pelunggum sami pasengat betulis doang muharat doang ngetu. Mondek na tertukah endah. Ya kan nak pada aran dek nak salah. Walaupun pada aran dek apa yang dah tu dek nak bertukar aran tu waharat tu ambil tak mati waharat balik ambil tahu wah tertulis tu dakan pada aran lagi balik lain tahu. Jadi ambil alamat waharat le daun Sidratul Muntaha niki. Pasengan pelunggum satu persatu. Tatkala tiang pelunggum yak meninggal dunia petang dasa jelum yak meninggal dunia maka basen desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih apabila tiang pelunggum karing petang dasa jelo tiak meninggal dunia saqatat warakatuhu maka teri daun hak bertulis aran pelunggum sami ala hijri Israil ilek julun malaikat Israil. Jadi ni tipe teri aran teniki ilek julun malaikat Israil atau malaikat maut. Teri aran teniki. Yang penamun tiang pelunggum sami niki para jemaah girang ngenying kentok niki beruni girang beruni kentok kata. Berarti aran tiang pelunggum ia tambah sisi aran dengan sama mati niki. Ia tambah aran saya lihat Sidratul Muntaha ni tambah tahu maran tambah. Ia telantur isi aran dengan sa terik haya mati niki. Mun girang ngenying kentok. Girang beruni kentok. Apa istilah niki ngenying. Girang ngenying saremeda. Baru mati wanau maka mano ke keras politik keras dunia kita bebarak anu tanda-tanda mun girang nganyeng kentok kata batiaran saya lihat daun Sidratul Muntaha seno ye telantur isi aran dengan asa mati mana-mana dem tahu ni ampet girang amut tiang pelunggum telantur arat nganyeng kentok kata surut istighfar kuat dah istighfar pembarak niki lagu ndek tak iya tak mati aja ndek masih lagu tiang pelunggum sami hati-hati hati-hati mun karang nganyeng kentok kadang-kadang laun ia lalu datang kembeh entek laun den wahanu selung-lung nganyeng barang niki artin aran tiang pelunggum sami seara elek daun Sidratul Muntaha seno ia telantur isi aran dengan sak mati niki. Nambe tipe teri daun niki ala hijri Israel elek julun malaikat Israel yang tembu terus ia timbuk si malaikat Israel tembu daun niki daun Sidratul Muntaha niki tembu isi malaikat Israel mun terbaca terus mun terbaca aran teniki sai teri ara misalna ai sasan medan aran terbaca si malaikat Israel oh ternyata saya mati karing petang dasa jelo misalan ahyai waneh sas pejari seremda sedua ama mati maka para jamaah Waalaikumsalam
Mo terus tiang pulunggum sami sadayek tiang hormati demen wah teri aran tele daun sidratul muntaha faya'lamu Israel bidzalika annahu amara biqadbi ruhihi sahibiha, maka demen wah tembu aran teniki sak teri elek daun sidratul muntaha tangkat si malaikat Israel. Oh ternyata ni yak mati karing petang dah sejelu. Dari petang dah sejelu. Yang penaon malaikat Israel mbe dengan saya tercabut nyawa niki karena waharak tulisan nilik daun sidratul muntaha alamat tu harak. Mbe tetap mati wah tertulis tu. Ndek napa dengan mati gak sebab ja onit ja bau nah sebab lagu. Wah tertulis sebab tiap mati masih. Ndek napa mati niki butuh sebab doang ngepet mati dakak sehat masih mati. Nggih, arak sak butuh sebab, arak sendik ndek arak sebab. Mati niki den harus beri sebab. Pada barak mangkin para jamaah. Amun okap hujan, lagu det bani pastian tan hujan dakak nokap. Sebab para no. Mun Allah Taala den butuh sebab. Contoh hujan niki. Daka nokap mun tiang pulunggung bahasa ai okap nani jak hujan belum tentu hujan namun Allah Taala ndek milih hujan terian hujan lagu sebalik makin daka dia okap hujanan karena yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala menepun juga mati ni kinden harus beri sebab dengan mati daka nara sebab masih mati mun datang ajal. Lagu mbe tahun-tahun si malaikat Israel tahu ajal niki dari nilai daun sidratul muntaha satri niki tipak julun malaikat Israel montembu montebaca terus demen wah baca nilai tahun si malaikat Israel bahwa ia tersuruh niat cabut nyawa para jamaah dengan satri ara niki. Nah demen wah bara niki para jamaah sadayek tiang hormati dan dewek tiang muliakan demen wah tiang pulunggum sami wa ba'da zalika yusammunahu mayitan fis sama. Demen wah teri aran mun terbaca tiang pulunggum sami aran dengan saya tercabut nyawa seno nggih wa ba'da zalika yusammunahu mayitan jari tiang pulunggum mun tumuma nirik langit bahwa pulan ben pulan yang mati petang dah sejelu niat mati wa huwa hayyun ala wajhil ardi sedangkan dengan seno ia masih hidup di dunia masih hidup di bawah dunia. Lagu aran yang jawah teri. Demen teri aran tiang pulunggum sami lek daun sidratul muntaha seno. Tumuman terus isi malaikat des tumuman. Mbe tan tumuman. Elek selapuk makhluk Allah Taala sarai elek langit. Julun para malaikat. Bahwa apa bahasa malaikat Israel bahwa pulan bin pulan yang mati karing petang dah sejelu. Padahal masih zikir kan cerita. Barantan mangkin Ustaz Ramadan kan Ustaz Pajari pada zikir lagu waktu mantan mati misal tu elek alilah langit waktu siaran tan mati saya siaran niki malaikat Israel dia kena niki para jamaah yusammunahu mayitan wah teparan dengan senu mati pis sama ele ahli langit wa huwa hayyun ala wajhil ardi sedangkan dengan senu masih nirup ele bawon dunia lagu aran wah teri petang dah sejelu jariin petang dah sejelun sekarat manusia niki daka sabarang zikir niki siapa tahu pulunggum sami mangkin wah tersebut taran tu ele penghuni langit bahwa pelinggim sami wah tak mati tersiaran tu langit. Nah dakat sehat makin siapa tahu oleh bareh mati yang pen al mautu yati bagatatan mati no datang secara tiba-tiba. Nah yang tiang pulunggu maruan tan taubah taruan tan pira keluik dengan sama mati subhanallah barut bareng berjumat barut bareng zikir wibiat bareng apa aran ngeraos barut lagu aran niki warta siaran tan jari mayit. Nah nikilah para jamaah sadewek tiang hormati dan dewek tiang muliakan. Nah demeno baraniki para jamaah sadewek tiang hormati dan dewek tiang muliakan
mun tiang pelunggum sami para jamaah sadaya yang hormati dan muliakan, mun turun malaikat napiaran Israel ya cabut nyawun tiang pelunggum sami. Nah, apa terjadi selama petang dasa jelu, petang dasa malam saniman mati dengan senu apa menidap? InsyaAllah lemat sambung. Mudah-mudahan harap manfaat. Kurang lebih tunas ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.